This Biscoff Friday. Let's make lamingtons, but make them Biscoff. Full recipe at the end of the video. Die van julle wat gisterand op die laai was, die spongekoek was te plat, so ek het hom 2 keer aangemaak vandag. Vir die Biscoff sous het ek icing sugar, Biscoff en kookwater gemeng. And I started dipping it in the coconut. But hey, it's Biscoff Friday. So hoe dan anders as om dit in koekies te dip? So ek het 3 verskillende lamingtons gemaak, 1 met coconut, 1 met plain koekies en 1 met koekies en coconut en dit is beslis die lekkerste. Hy gee lamington vibes, maar met Biscoff flavor. En daai Biscoff sauce in die koek, julle, dis vrek lekker. Ek weet nie wie gaan al die koek eet nie, maar julle, hier's genoeg eystervarkies vir die volgende jaar. En as jy nie lus het om die koek te bak nie, gaan koop 'n koek, maak die sous en maak jou eie eystervarkies. Let me know what you think. Remember to follow us and to make sure you don't miss a Biscoff Friday.